sahon, pero ang ato nga isgutan igsuon kining whole chapter pero mo quote nang kog mga verse igsuon. So na yung mga verse nga Jonah. Jonah chapter, pala ko sa uban kaya na po ko iset nga time are. Plus cheese. Nana? Oh, 4 chapters running Jonah igsuon nga mubo lang ni siya kayo. So atong basahon, ngana mo tanan. Jonah chapter 1 verse 1 to 3. So kuan na siya, mag-quote kog laing mga verse unya e nagsamtang magpadayon ta kay og basahon ko to na natong taas man jama abutan tagal stress hapon na ni. Okay ra ba? So Jonas sa English Jonah na siya chapter 1 verses 1 to 3 atong basahon. Usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug badlunga ang katawan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Jonas sa Ninive, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa ug didto may barko nga paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo magamputa. Lord, salamat sa kabuntagon sa tanang mga buluhaton nga imong gi-bless, Lord. Magamay madaghan ang mga maminaw. Salamat kaayo nga padayon ang mga buluhaton Ginoo. Tungod kay dili kami man ang audience kundi ikaw lamang. Ikaw nagtan-aw, ikaw ang nasayon magbubo sa tanang mga buluhaton Ginoo. Salamat kay Lord nga bisan nay mga tawo nga mulakaw naapoy mo abot. Ang padayon mi nga magpagamit nimo bisan asa mi nimo dalon, Lord, hinaot mahimo ming Kristohanon nga magamit nimo, Lord, sa tanang bulhaton. Ma-share na mo ang imong gugma o ang imong mga pulong. Salamat nga mag-bless ka sa imong pulong karon. Balahang Espiritu makigsulti kagikan sa nagwali ngadto sa mga maminaw diri sa simbahan ngadto sa social media, Lord. Salamat nga nakay matandog na akay tandugon gakson sa imong gugma, Ginoo, padlungon. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Amo ning gisalig itugyan kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ning kabuntagon atong gisugutan dita magdugay ang pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Tara moingon pagtawag sa Ginoo. So, ang pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi. So, kitang tanan igsuon kada usa nato natay calling or gitawag ta sa Ginoo sa specific purpose. Na uban nga gitawag sila mahimong doktor, na uban mahimong pulis, na uban mahimong teacher, abogado, sama na seaman, sundalo, na uban nga gitawag sila magpastor, mahimo silang pari, mahimo silang panday, artista, dancer, singer, unsa man na, but kitang tanan natay mga pagtawag sa Ginoo. Uban mahimo rang asawa, maninda ba na sila, tigpanilig sa hanging, tigbaligya og kangkong. So lain na tagtawag magsuman, tana pagtawag na sa Ginoo sa imo ay igsuon kay kitang tanan na ay purpose sa kinabuhi nganong natawo ta aning kalibutan na. Dili ra ta mahimong magsambay, mahimong marites, kundili naay kanang purpose si Lord sa matag usa nga kinabuhi. Bisan sa spiritual nga bahin, gitawag tang tanan sa Ginoo. Amen. Nga mubiya tagikan sa sala, mga lagad taog makigrelasyon sa Ginoo mga igsoon. Mao ginay pagtawag ni Lord sa tanan natong mga tawo. Dili lang si pastor ang gitawag sa Ginoo, dili lang si Atitsa ang gitawag sa Ginoo, dili lang kamo baya, kitang tanan baya nga nagpuyo aning sibilya, tanang tao sa tibuok kalibutan, gitawag sa Ginoo nga mubiya sa sala, mga lagad og makigrelasyon sa Ginoo mga igsuon. Amen. Kaya na Matthew 16 nga upon this rock I will build my church. Ang church dito dili building kundi kita. Kaya meaning sa church Ecclesia sa Hebro nga pinulungan ay Griego nga pinulungan nga pasabot mga tinawag sa Dios. Amen. So ikaw ang simbahan nga gitawag sa Ginoo nga mubiya sa sala, mga lagad sa Dios ug makigrelasyon niya. Tungod kay si Kristo atong Ginoo manluluwas man, gitawag ta og gisugo ta sa Ginoo. By the way, kining pagtawag sa Ginoo mga igsuon sa espiritual nga bahin dili sayon gayud. Kay ang tanan nga gusto nimo sa una imo nang biyaan o ang tanan nga dili gusto nimo karon imo nagayong buhaton. Amen.
So ato nang mailahan kung ano sa kinabuhi ni Jonah. Andam na ba ang tanan? So sa libro sa Jonah mga igsoon or Jonas, kailan mo kinsa igsoon ni Jonas? No may silingan nga Jonas. Jonas Brothers. Bitaw. So kini si Jonah mga igsoon, atong tan-awon ning history ni Jonah sa 2 Kings chapter 14, prophet ni si Jonah. Amen. Hangad sa ni pastor, ayo sa mga tanaw diha. Ngayon kag prophet, mga tao nga tig-istorya sa mga ipaistorya ni Lord. Mga unsay mahitabo sa umaabot ba? Karon ang prophet karon kay ang Bible naman. Pwede ka mahimong prophet nga mag-share ka sa pulong sa Ginoo nga biya sa sala kay mobalik si Lord. Okay? So by the way, ang prophet mo ni siya gipanggamit sa Ginoo sa una nga magstorya sa mga pulong sa Ginoo, badlungon nila ang mga sala sa tao, pabiyaon nila sa sala kay naay katalagman nga ihatag ang Ginoo. Unya si Jonah, atong nabasa ganina nga gisugo siya nga muwali sa Ninibe. Tanang mingon Ninibe. Unya, kung imong tan-awon ang Ninibe igsoon kay sa pagsugo ni Lord, makabantay ka nga si Jonah wala ning adto sa Ninibe. Ning sakay siya gikan sa Joppa, ming adto hinuon siya sa Tarsis. Nabantay ni igsoon, ato pagkasulti ming supak si Jonah sa sugo sa Ginoo. Amen. Nganong ming supak man siya kay imong istadian ang syudad sa Ninibe, kani Ninibe kay on man ni siya capital city sa Assyria, Iraq na ni siya karon. Unya kaning taga Ninibe igsoon or kaning Assyria kontra ni sila sa nasod sa Israel. Kontra ha. So karon palang daan mo masabtan ngano di siya muwali dito kay naman kontra. Okay, kipabiyaon diya sala. So mahimo silang malangit sila kay mabiya sa sala. Ikaduha, kini mga taga Ninibe wicked nation ni sila mga dautan kayo ngano man. Unang-una, pag naa sa likod kanang naging harian nga masakop, ilang pangripon ang mababaye. Ikaduha, ang mga lalaki nga ilang mapildi, ilang pang panitan og buhi. Okay, unya kanang mga buhi nga kuan ilang pang tusukon og mga dagko kayong kana pang pasul bitaw og mga ana ba? Dagko na sa kayong angklang ibutang silang baba unya ilang pangguyuron. Matod sa komentaris. Dayon, kining mga bata ilang pangsunugon kay para ihalad nila sa ilang Ginoo. Kang ilang Ginoo kay si Nimrod man, si God, isda ba nga Ginoo. Unya, human ilang trip-trip sa ilang nadakpan, ilang pangputmon og mga ulo. Unya, ilang ipang-display sa ila nga murag pyramid nga porma, didto nila ipang-display ang mga napildi nila nga mga hari og mga katawhan nga mga dako-dako. So tanawa, imagine ninyo unsa kadautan ni mga tawhana. Sa kupo nila ang iwon, pangripon ni mga babaye, mga bata ipangsunugon, ipanghalad sa Ginoo nya. Kini mga lalaki ilang pangtripan ba, panitan og buhi ilang pangguyuron. Unya makighilawas sila bisan kinsang nga mga tawo nga ilang makit-an tungod kay ingani sila kadautan. So nakita ninyo ang picture no. Kung ikaw si Jonah gisugo sa Ginoo kontra ninyo ang inyong walihan. Kanya kay baw ka nga unsa kadautan ning nasod nga iyang pawalihan, ganahan kay kang muwali. Nga ang nasod sa Israel gisakop sa Assyria sa una, ingadto ang nahitabo sa ilang nasod igsoon. Sa time nga gisakop sa Assyria ang nasod sa Israel, ingadto ang nahitabo nila. Gipang-rape ang mga babaye, gipangsunok ang mga bata, gipanghalad silang Ginoo o nga mga lalaki ilang gipangtripan o nga gipangputlan og ulo. Natanawa, atong basahon na usa kadlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan silang kadautan. So karon nahibal-an nato unsa kadautan sila. Amen. Natanawa ang response ni Jonah. Apan inay mo adto si Jonah sa Ninibe, mipahidulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa og didto may barko nga gapaingon sa Tarsis. Nibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Ang problema ni Jonah kay pawalion siya sa nasod nga ilang kontra. Sa mga prophet nga gisugo sa Ginoo mga igsoon, unang-una ang ilang walihan lang ang mga nasod kauban ragpud nila. Ikaduha nga walihan sa mga prophet nga gisugo sa Ginoo atong panahona, ila rang walihan kung unsay katalagman nga ihatag sa Ginoo. But
Makurious ka kay nganong sa kadaggang prophet nga gisugo sa Ginoo, si Jonas pagayod niya siya ba dun ang prophet nga gisugo sa Ginoo nga ang ilang kontra dili lang walihan para nay katalagban nga ihatag ang Ginoo pero pabiyaon pagid sa ilang sala. So nakaingon si Jonah nga kuyawa maning nasura kay espesyal man kayo sa Ginoo oy. Nga ako mga kaubang prophet sa una nga suguon naman sila nga oy biya ay dili pa biyaon laglagon sa Ginoo ning nasura. Kaning Moab, kaning Kanaan, laglagon ni sa Ginoo. Mao na isulti sa mga prophet. Pero si Jonas, ingna sila Jonah nga mubiya silang sala kay laglagon ako ning nasura. Uy, taysa Lord. Murag ang imo ra manghigugma tong mga tawo nga imuara man. Nya, ko ako ba ko realize ko sa samtang gabasa ni ba ko ako ba si Jonah. Murag lisod man kayo to Ginoo. Gisugo ni mga ubang prophet, laglago ni mo ang nasod. Pero karon imo namang pabiyaon sa sala ay sa murag dili na ni siya sakto. Sumo na nga samtang nagunahuna si Jonah, nag-impake guro siya sa mga sinina didud kaya ni. Didud ko musugot Lord. Wa asa ning sulti nga Lord, di ko madto Lord, pero sa iyang action iyang gipasabot sa Ginoo nga di gid siya mutuman. Kaya nang hipos siya sa mga sinina bahalag, ingon ang komentaris, bahalag mipliti siya layo kaayo. Kaya kining biyahe layo kuno kayo ni nga biyahe. Mura kung nini siya og Pilipinas, padong siya sa Australia or padong siya og USA. So pila ka oras ang biyahe ganiti siya ni Sir Joaquin padong ani? 19 hours kang gasakay og airplane. Ingana kalayo ang imong biyahon para lang musupak ka sa sugo sa Ginoo mga igsuon. No? Mo ni nahitabo ni Jonah, imbis kay duol na kaayo iyang bahian sa Ninive, bahala na kuno og layo ayang bahian basta kadi lang gid siya mutuman sa sigisugo sa Ginoo kay di gid niya kayang tumanon. So ingani ning realidad sa mga sa tao ug sa Christianity igsuon. Sama ni Jonah, kung wa mo kabantay, pabuhaton ta sa Ginoo sa mga butang nga di gid nato ganahang buhaton. Tanan ba mobasag Bible kada adlaw? Nangutana ko gahapon, lingo tanan. Anak sila, si Kuya Kinit. Lingit tanan Kuya Kinit. Dili pod. Na si Kuya Kinit. So ako nang jajab, ako lang ipangutana, anis man pod sila. Nga naman, kitang tanan di gid ganahang mobasag Bible. Tanan ba mobasa mo ampo kada adlaw? Lingo pod sila. Anay ning tando sila nga moampo may pastor. Pero di kada adlaw. Di ba? Kada adlaw, kada Domingo mo simba. Di ba kitang tanan dili kada adlaw mo simba, no? O katong mga nakasabot na gyud, maningkamot bigyan mo simba bahalag di kadong aning simbahan. Di ba? Kaya nga naman, ingani ning Christianity, ang sugo sa Ginoo supak yun sa atong kabubuton. Ingon ang Bible, higugma ang imong kaaway. Higugmaon ba di ay? Nga ang tagaan naman og saging, kapayas, katurang mga suod na no? Pero makabikil, siguro ming nanay, di na sino magpungulanay na sila pasisilingan. Muna yung ikadlukan na nga mabot ang time, di na magtingog, ano man ito nanay ha? Kiming lapas na rin si pastor katanong ko dito og okra. Pwedeng nga na ba? So ingani ning mga tao igsuon. Ingani tang mga mo ni nature nato nga tagaan kas Ginoo og partner sa kinabuhi nga di mo magkasinabot. Ay bisan kami bitaw na. Ingana dun nga naman mo may sugo sa Ginoo. Pabuhaton ka sa Ginoo sa mga butang nga di gyud mo gustong buhaton nganuman para usbon ni Lord ang atong mga batasan. Kaya atong batasan sa diyang nakasala ang tao, nawala ang atong batasan nga liwat sa Ginoo. Mga bitaw nang mingani si Kristo sa kalibutan para mabalik ang batasan nato nga gikawat sa yawa igsuon. Munang gihinahinay ni Lord og bag-o nga atong kinabuhi. Si Jonah gipadong siya sa lugar nga di gid niya gustong walihan. Bisan ako bitaw nga pastor dire, ang comfort bayan nako kay tagbilaran. Kapuyan ko nang magkaus-kaus og tubig, magbiyahig layo kaayo, adi po layo kay layo unya magkaus mo palit og mga palitonon nga dili mi komportable dire. Daghan kayong sagbot, magsige mig pang mangbungay dapat, magtanom-tanom mi dapat. Dili nako na komportable sang tagbilaran. Kay sa mua, mura kog prinsipyo didto. Nay muluto, na ba? Kanang kaon rag kuan, na palit rag imong gusto kay daghan kay mapalit pero direbe
Ako tigluto na. Duty mo nang usawa, practice luto-luto. Kaya ba kung muluto, man saya naman ito, muluto, pero kanang dili, good expert sa dagang mga lutoon ba? Na mapatudlo ko niya, saan ni sunod kid? Doon ko siya, si sunod. Oh, ngani. Sige, nagkat-on, Jod. Muna yung siya nga, lagi ka muluto. Kunin nga, ikaw ginakaingon, ikaw ba, teacher na ko, sa ginan, sige. Salamat sa Ginoo mga daghan kung nakatunan. Si Kenneth po, di angkon bito siya nga di siya ganahan gid ani kay mingaw gid kaayo. Nya layo kay biyahe na sige sagsuguon kay sila dito nga na pod ang kuan mga dato ang didto god. Mo mga dato mi didto napupre ra mi abot dire bitaw. Turog mao. Gasalig ra di ay. Pero ang point igso nakasabot mos punto nako. Ngani jud ning Christianity nga pabuhaton gyud si Ginoo kanay gong mag-fasting ta og tulo ka adlaw lisod oy. Lami kay kaon, lami kay tanaw Facebook, lami kay tanaw basketball, pero kung kantos ka ba? Kay mao lagi na ang realidad sa Christianity, usbo ni Lord ang atong batasan. Tuyuon gid niya nga naa kay makabikil te. So ayon gid niya ang imong pasyensya sa mga tao nga dili nimo kauban. Kay so ayon gid niya nga naman gusto ni Lord nga mausub ang atong batasan, may sama sa batasan ni Ginoong Hesus mga igsoon. Amen. Kay mga alagad sa Ginoo sa una, dili sayon ang ilang gidangatan, gibangpato sila, gipanglatos, gipangpatay sila nga dili saktong pagkapatay, pero ilan ang gibuhat para sa kaymayaan sa Ginoo. Pero mo ni inyong atong sabton igsuon ha. Nga si Jonas bisag minglayo siya sa Ginoo, nangitag pamaagi si Lord para mobalik gid siya sa plano sa Ginoo siyang kinabuhi. Kabantay mo kung imo nang paday pagbasa aton niya. Mo nang bisan pag mulayo ta, basta anak kita sa Ginoo mangita gid siya pamaagi nga mabalik ta sa Ginoo. Ati no, proven and tested gid na. Bisan pag di na ka mga lagad sa Ginoo pila ka tuig, mangita gid og pamaagi si Lord nga mobalik ka sa Ginoo kay anak mo gid kaniya gyud. Mora bitaw nang example ni Pastor Michael ba nga kini kamot sa Ginoo. Unya ang kalibutan naa dire. Imagine, naakas kamot sa Ginoo nya mulayo kas Ginoo asa man kapadong. Naragapon kasi ang kamot. Ikalibutan ba ini nakas kamot sa Ginoo asa man kamaambak padung kag Mars. Nga si Lord magagunit aning tibok kalibutan, tibok galaxy, universe, asa man kamulayo. Mao si David, bisan asa kumudong ato kong impierno naa ka didto Lord. Ato kos langit, ato kos layang dapit, mutago kos pinakailalom sa yuta naa ka didto. Kay bisan ang saon ni muglikay igsoon sama ni Jonas. Basta anak kasi Ginoo mangita gid sa pamagi may balik kaniya. Amen. Salamat sa Ginoo tong pagpakan sa Lord igsoon pag ni anak. So mo na ingon ang verse 3, apan inay mo ato si Jonas mingadto siya sa mingadto hinuon siya sa Tarsis. Ingon ang last nga phrase og misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Kana maingon mahilayo sa Ginoo. Kining word nga mahilayo sa Ginoo mga igsoon, mo na siya pagsupak sa laing pinulungan, disobedience. Sa time gani nga mo disobey ta sa Ginoo, mo na nailaing term nga minglayo sa Ginoo. Di tanan nga nasimbahan manggod duol sa Ginoo. Kay posible nga naa ka simbahan pero ang imong kasing-kasing layo na sa Ginoo. Nga naman ning supak man ta sa mga sugo sa Ginoo. Si Jonas god ingani man ta. Natay batasan nga ingani. Dai man ang suguon niya. Oy, panghugas na didto. Basawa ganingan giisulti di gid na muningok ng mga igsuon. Pabungol-bungol. Kamanda mo nang kibo kang gisugo ka. Patugtog ka ba kay ba man kang gisugo ka. Nga padi nga na batasan jud nato murag si Jonas nga pagsugoon ta ni pastor or sa Ginoo or sa laing mga tao, mangita gitag mga pamaagi nga makasupak ta sa sugo sa Ginoo. Daghan tag excuse, daghan tag rason, especially kumpara na gid sa Ginoo. Sangyawi na di ko, oy, malangit pa lang. Mo si Jonah ba? Sangyawi na, di ko, hadlok. Di ko, basig paakon ko iro. Basig og lutuson ko. Ana, dagan tagrason. Basag Bible. Kapoy, pastor, busy kay ko, pastor. Lupig patas presidente. Ampo, bisag mubo nga panahon. Di ko, pastor, di ko kaya mo ampo. Ampo sa pagkaon. Di ko, kay maawaw ko, labog jaga-jaga. Abti, kaya ta maka-memorize. Pero paampon, ta sa Ginoo dili, ta no? So daghan tagrason, pasimbahon ta sa Ginoo, daghan tagrason igsuon nga di kita mubalibad kita basta suguon ta sa Ginoo. Amen.
Unya bantay ta ha kay ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan og grabing sakripisyo gyud kay si Kristo nagsakripisyo para nato. Pero di napasabot magsakripisyo ka para maluwas. Magsakripisyo ka nganuman nakasabot pang ka nga ang papangalagad sa Ginoo dapat yung buhaton nimo ang tanan kinigugma ka sa Dios. Pero ang epekto sa pagsupak sa Ginoo grabing sakripisyo pod mga igsuon. Basta musupak yun ta sa sugo sa Ginoo, sama ni Jonas, kung basahon nimo ang verse 4 to 5, tanawa ha. Apan ang Ginoo nagpadala og unos, kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Ayan, in verse 5, nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang siya sa iyang Dios ug aron dili kaayo mamiligro ang barko ilang gipangtangtang sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Grabe ka pa kahoy ras Jonas dito, iyang sala. Iyang dagkong sala pero gapatugtog ra taon siya. Pero tanawa igsuon imo siyang sabton ba sadang minsupak si Jonas ang kining bagyo dili siya bagyo tungod lang kay maot ang panahon ko dili si Lord mismo ang naghimo og bagyo para pukawon si Jonas mga igsuon. So ingani gid ni once gani igsuon nga maghimo gid ta og sala sa kinabuhi ato ging sabton igsuon nga naagoy mga consequence gid na. Mupasaylo lagi si Lord, muhigugma siya balik nimo dawaton kaniya kay anak kaniya pero naa nay mga silot, nay mga consequence nga atong dangatan igsuon. Amen. Kay pag-abot imbes kay kining mga nag-book og ticket ani ba? Padung og Tarsis, malinawon ta sila. Pagtanaw nila sa kining Google weather update, ay walay uwan. Nya kay pag-abot ni Jonas kiming uwan man. Malasa din ni si Jonas. Muningon ang Bible nga nagtawag sila sa ilang mga Ginoo. Kaya sa ilang panahon pag naa sila Ginoo nga tawgon kung dili ka Kristohanon, dili si Lord ang imong Ginoo klase-klase nilang pagtawag, di uban nga musayaw, uban nga magisi-gisi sa panit kabantay mo tong time ni Elijah para dunggon sila silang Ginoo pero kung saan nila paningkamot gipangtangtang itong mga karga nila ilang mga sinabahala aning mga sina basta kay mabuhi ta ilang gihimo ang tanan igsuon. Pero si Jonas nagpatugtog ra taon. Palamuot kay istorya no. Kana kibaw kag nakasala ka ba nga pawawa bitaw ka. Meow 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 pakay-kahoy ra ba? Kuna pa music kani panahon na meow 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 di sounds ani. Si Jesus sa una na natug man siya kay kibaw siyang ang bagyo muhudong kay gamhanan siya. Pero si Jonas sa kibaw siyang sala. Siya nakaingon kapakahoy-kahoy. Kailan mga tao ngayon na mapakoy-kahoy? Kana mo'y nakasa pero pawawa ba? Ano ito naman nangutot pero mo'y muna gingon oy buang utot oy. Pardi mapasangin lang kibaw kailan mo gingana? Suway ko ana pardi ka mapasangin lang ikaw may muna gusagit oy buang utot sabi nang utot. Or ikaw dito nang utot ingani si Jonas bugoy-bugoy po ni si Jonas ba? Mo na igsoon sa atong pagpakasala ayaw gyud kalimot nga dili lang ikaw ang mapiktuhan kundi daghan gi mapiktuhan og masakitan. Si Jonas ray nakasala daghang naapil sa iyang pagpakasala igsoon. Mo nang sa atong panimalay maminaw sa atong simbahan pag nga gani makasa diri bisag usar gid ka buok maapektuhan gid ang tanan. Mo ni atong bantayan si Kyle Kintahay na nailhan na sa mga tao tigsimbahan diri Kintahay lang unya nasakpan dito nga nanguha nagikuha Kintahay ate mga kawatan din mga di ba kasimba man anang ni hangnam yun ni kuros ang dako nga ilong simbahan ng murag eskwelahan ano man ako ni bataab ay ni pastor ni ano ni sila o si pastor Kintahay ning bisita dito unya nahibalaan na kaning gibisita kanang nagmusuyop og pulburon. So ilang makuan si pastor kuan do na sa ingana mo gana igsoon basta nati buhaton nga sala maapektuhan gid ang tanan. Kintahay sa panimalay na ay mukonsib og balaang espiritu. Di ba dili lang ang anak may maapektuhan kun dili ang tanan. Kilisod po kay pasagdaan sa ginikanan ang nahitabo sa anak ingana og mahitabo maapektuhan gid ang tanan sama sa nahitabo ni Jonah.
Pero salamat sa Ginoo kay mangitag way si Lord para mapukaw ta sa atong mga sayop nga binuhatan. Amen. Ingana ganang Ginoo di gid siya musugot nga pasagdaan kaniya sa imong binuhatan kay gihigugma gid kaniya. Na mangita gid sa way nga huundang na ba? Ako bitaw sa una naguyab-uyab ko nya gaduwa mig Julinay sa among kwarto. Sa akong uyab, nga gilinog sa Ginoo. Nita gid sa way nga maundang gid ko sa akong pagpakasala, na masakpan ko sa akong binuhatan, na asawa nako nga mobadlong nako, na mga panghitabo nga tuyuon sa Ginoo nga mga malas kintahay ko na nga panghitabo. Anong naingani man ni Lord? Siguro gituyo na sa Ginoo para mapukaw ta sa atong mga pagpakasala. Amen. Usay siguro malimot ta sa Ginoo mo nang tagaan ka ng problema para mobalik ka sa Ginoo. Sorry Lord, kinalimot day ko nimo. Kasi siguro nabisi na ta kaayo sa atong ginahimo unya tagaan ta sa Ginoo mga panghitabo nga di na to kayang sulbaron nga naman nalimot ta sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo kay pukawon ta niya. Amen. Kanang paamguhon ta niya sa atong mga sala ba kaya nagpakahoy-kahoy man. Mo nay hadlok gyud igsuon sa atong kinabuhi nga basta magpakasala ta unya kanang kalma ra bitaw ta. Mo ni akong gikakulbaan nato nga mga Christian nga basta magbuhat tag sala normal ra nato ba nga murag wa ra bitaw ta mo si Juna ba nga relax ra kay nato bro gid dito unsa kay gipa-music niya ani no para makatug siya kay gabagyo na gyud niya nasakpan sa mga tripulante nga nato gid si Jonas mo na akong pag-ampo gyud nga kung makabuhat tag sala makonsensya jud ta dapat kanang naay murag guilt sa ato mga Lord mga tagpasaylo nga Lord pasaylo ako kay nakabuhat kanay kaysa na bitong mabadlungan ta ay ikaw giwalihan nga mo ni hadlok nga dita maigo ba nga ikaw na convict ka pero pawawa ra gihapon ka mo nang hinaot igsuon nga naatay kasing-kasing gid nga dili sama ni Jonas kagahi kay kasing-kasing pero tungod lagi din na ma-blame si Jonas tungod kay dili gid niya gustong walihan ang mga taga Ninive igsuon no nakagets mo sa kuan ni Jonah murag di gid sa ganahan nga mawalihan gid niya kay sakit gid siyang kasing-kasing. Human na niya pangitabo igsuon, nasakpan nila nga si Jonas, natulog. Uy, nganong kapatugtog ra man kadiya in taon doy. Nagampo na mi sa among mga Ginoo, pukap. Mako diha, tawga ang mong Ginoo. Unya, naka-decide sila igsuon kay di man gid mohuno ang barko, ang bagyo, nagripa sila. Murag nagbunutan sila ba kinsa ang nga mabunutan mo ni sadan. Nya kanabunutan man ang nga ni Jonas. Di ka katago gyud. Wa agi aso nga makumkum. Wa adi sekreto nga di gid matago bisa pag unsa ka kadugay na kang gatago-tago dagan kay nangayabo sa social media karon. Kay bisa pag unsa ka kaanad kaayo kang murag matud pa ni Pastor Jonas unsa ka kaanad nga mo ninja moves or Hokage moves pa na unsa imong mga technique diha nga di ka masakpan. Nag-search ka sa laing mga kuan, imo jung gidelete ang tanang browse, tanan nga mga kuan. Masakpan gyapon gid no? Masakpan jud niya. Ingana man jud na gisuod di gyud wa jud kuan nga mo to nga nasakpan si Jonas mo na nga nahibalaan nila nga si Jonas mo yung nakaingon sa bagyo ingon sila nga unsaon man kanamo doy para mahunong ning bagyo. Unsay gibot ni Jonas itsa ko. Hikog. Pwede man tang moingon siya nga muambak na lang ko sir. Kaya ako may nakaingon aning tanan akong sala akong dagkong sala. Hiangkon man pud siya, ako ang akong Ginoo ang tag-iya sa langit ug sa yuta akong sala sir pasaylo ako. Unsa may tong baton mga mawa ni? Iitsa ko sa kuan. Sa ligrag siya mingambak ikaw di mo ambak ikaw nakaingon. Gustong ipasabot ni Jonas na kumamatay o galing siya dili iyang sayop. Pero ang point gid niya sa kinabuhi, gusto na gid siyang mamatay. Tanawa ato ning masabtan sa pagpadayon ani basari ni nga chapter palamuot kay ni basahon. Padayon ta ha. Mo nga pag-itsa niya sa kuan, ingon ang verse 17 unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw. Sugot kani Mark J. Siman man kano pohon. Nakasa ka ba? Itsa na lang ko sir, kay nakasa ko sir. Nya kanang ka isda na tulo ka adlaw ug tulo ka gabi si Jonas. Tanawa ang pag-ampo ni Jonas. Kuyaw jud ning batasan ning tawhana. Kita mang judge pertanawan ning verse 8 sa chapter 2. Sila nga nagsimba sa mga mo ni pag-ampo ni Jonas samtang nasa tiyan. Sila nga nagsimba sa mga Diyos nga walay pulos, wala na mag-alagad kanimo.
Apan ako magdayig og maghalad kanimo og tumanon ko ang akong mga panaad, ang kaluwasan nagikan sa Ginoo. Ingon siya, hangad sa ni pastor, sabta. Ingon siya nga, Lord, sila wa nangalagad nimo pero ako nangalagad ko nimo magdayig ko nimo og tumanon nako ang akong mga saad. Gituman ba niya? Wala. Tanawar ko ni batasan ni Jonas, bugoy-bugoy ng bata. Mamuot ka ni mo ni prophet nga bugoy-bugoy jud kayo. Sorry Lord, basta kay mo ray makitaan kung ako nga siguro ibutang ning Bible no, katawanan jud ko sa mga tao karong mga panahona kay bugoy is Pastor Nil ba. Isugo, buan jud. Tanawa ang chapter 3. Kani chapter 3 ta ha. Tanawa ang chapter 3. Ingon siya sa verse dito tari sa kwan. So mo ni ang time igsuon nagiluwa na siya sa isda di ay unya gipadong siya sa si Lord din nangitag pamaagi. Gikaon siya sa isda. Ikaw ha, ani ka pugoy jugad to dali lagi dire. Kawanta kan anak mo gaygong dili man kunuto nang agay. Gibita ni si kaon ni Jonah nya giluwa di sa lugar sa Ninibe. Ay, naano jud dire. Wa na to tay mahimo Lord. Anong ikyas buwali jud ani. Pero tanawa ang giwali ni Jonas sa verse 4. Tanawa, palamot kayo. Si Jonas gisulod sa syudad og tapos sa usa ka adlaw pagbagtas hayupa dinhi kay wa man siya sakyanan. Miingon siya laglago ng Ninibe tapos sa 40 adlaw. Hangad sa ni pastor. Unsa niya bantayan? Nasuko. Wa siya miingon nga biya mo sa sala kay laglago ni sa Ginoo mga igsoon inyong pagkadaotan nakapasuko sa Ginoo biya na taon mo kay mamatay taon mo pero sa gingon laglago ni sa kadlaw uli si Jonah dito. Bastusang pagawaliha ang gisugo sa Ginoo pabiyaon sa sala niya kanang kay laglagon sa Ginoo siya hindi sura magingon nga laglago ni sa Ginoo man sa 40 ka adlaw kisa gud poy mo isa ngano man unsa ka okay ra lagi ka ngano man ka doy ay suko ba pero matinga ka ba ko ikaw ang giwalihan nganong ingadto ra may giwali ni Jonah kay dili siya ganahan nga mubiya sila sa ilang sala igsoon pero paghuman sa wali ni Jonah sa Ninibe ingon ang Bible nagpasting nagpuasa ang hari mga bata og mga kahayupan kuyawa ni kay apil tanang gapasting mauwaw taani kay apil ang mga animals way kaon-kaon mga baka kande nimo mga og kuan ha pila ka adlaw kay laglago ni sa Ginoo grabe apil ang mayo pa man ang mga hayop kay moobey pa man sa Ginoo bato-bato sa langit ang tamaan may bukol no kita nga tao ang bagyo gipahunong sa Ginoo hunong ang bagyo. Pero ang tao ba nga suguon, nagkagrason. So makarealize na ba nga, bisan ang mga bata, may nga nang bata aga fasting po na, way gatas, way nido, walay laktom sa karong simanaha, tubig ra. Puasa gid sila, mibiya sila, bisag katuray, giwali ni Jonah, natandog gid sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo di mo tandog igso namin. Tanawa ang chapter 4, hapit ta mahuman, chapter 4, mo na conversation ni Lord og ni Jonah. Tanawa ang verse, asan nga verse? Sa verse 1, wala malipay ni ini si Jonas ug nasuko siya. Wag yun, gubog-o tuning naong nga gawali. Verse 2, busa nangutana siya sa Ginoo dili ibagiingnan ko na ikaw. Sa wala ko pa mo ani nga mao gayud kini ang imong buhaton, mao man gani nga mikagiw unta ako ngadto sa Tarsis. Nahibalong ako nga ikaw, Dios, nga maluluyon, mapailugon kanunay og andam sa pag-usab sa imong laraw. Hangad sa ni pastor. Ay tanaw ning verse 3, busa patya na lang ako. Gusto lagi siyang mamatay. Bahalag mamatay basta kay di katuman. O Ginoo kay mas maayong pangamamatay na lang ako. Hangad sa ni pastor mga igsoon tanawa. Wa na gyud si Jonah, masabtan gid nimo nga kasing-kasing ni Jonah, supak gid ayo sa sugo sa Ginoo. Moto nga mingon ang Bible sa pagpadayon, mingadto si Jonas kuno sa layong dapit nagtan-aw sa nasod sa Ninibe ug unsay mahitabo. Kay iyang unahuna laglagon lagi sila sa Ginoo. Unang gahimo sa payag-payag didto para masilungan siya. Mamatay lagi ni sila bahalag di ko mukaon. Huwag ko mamatay di sila. O niya kay
Ming kuan man ingon ang Bible naghimo si Lord og usa ka tanaman nga mopandong na pod ni Jonah. Kay grabe namang inita. Nagpasalamat si Jonah kay gihimo to sa Ginoo pero miabot ang mga od nga gipakaon sa Ginoo, mga od atong mga kuan ang dahon nalaya niya. Naikusog kay hangin para ang dahon nga nagpandong niya nawala. Ingon ang Bible tanaw ha. Ingon si Jonah sa verse 8 sa chapter 4, ug sa pagkaudto-udto na nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan ug naluya si Jonas. Tungod sa kainit sa adlaw, busa miingon siya, maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Di gid siya gusto no siyang mamatay kay mura bag unfair si Lord. Nganong luwason ni mga tawo nga daotan Lord nga dapat man silang matay kay grabe sila kadautan. Ingon ang verse 9, apan miingon ang Dios kaniya, angay ba nimong ikasuko ang hitabo sa tanong? Ingon si Jonas, mulang kuyawa. Translation. Nakasabot mo ng pulong ang mulang. Buguya kay Jonas ay mulang ganabang murag mao sa nay laing term ng mulang ha. Sa nay sa Sibilya? Bale tuwa mo nga ba? Ingon si Jonas mitubag mulang mura sa bastos paminawon ng Bisaya sa magsultianan sila si Ginoo yun mulang Lord. Gusto nagmanlang gani akong mamatay tungod sa akong kasuko. Grabe, mura nagikadagan na siyang mingon nga gusto siyang mamatay. Tungod kay suko kaayo lagi siya igsuon. Tungod sa ni pastor. So nakita nimo ang batasan ni Jonah. No, nga imong i-picture out sa imong kagalingon murag ingani puta usahay sa Ginoo ba. Nga kung dili man ni makita ni pastor o sa ubang mga kauban ko sa simbahan pero usahay ingani gid ta. No? Sa kasing-kasing nato sa atong unahuna sukak kayo ta sa sugo sa Ginoo. Nya kana batang kita kasabot gid sa mga pamaagi sa Ginoo nganong hitabo man ni Lord. Nganong nangalagad ta ko dimo pero nganong namatay man akong ngana binahas kinabuhi. Nganong gikuhaan man nimo akong negosyo nangalagad ko nimo pero nganong murag wa may mga pag-ampo nga gitubag. Nganong sa laing eskwelahan man kumindong Lord. Ngana bitulo no? Ya kani man akong gusto nga kuan nganong giabot mo ko nimo diri nga mahal unta ka biro nun. Gahilisod nung to sa si mama nganong ingani man akong pamilya Lord ang uban malipayon kaayo daghan ka pangutana sa ginosama ni Jonas nga nganong pawalihon man ko nimo Lord sa mga tawo nga dapat untang mamatay ug mudong sa impierno. So na ako'y tulo ka butang mubo lang gid ni mahuman na gid ta. Unsa ato makatunan sa istorya ni Jonah? Unsa pay lain ato makatunan? Unang-una, kinsa ang taga Ninibe? Sama ta sa mga taga Ninibe igsuon nga daotan ang gibuhat makasasala kayo ta pero gipasaylo sa Ginoo. Amen. Kay kung i-compare nato ang pagadaotan nato sa taga Ninibe, mas daotan gid sila. Kung daotan lang ang isgutan. Pero ang sala man gud igsoon sa akong ginabalik-balik ug wali ang sala dili man gud nang pagbuhat sa sayop kundi ang sala pod ang pagbuhat sa angay buhaton. Mao na akong sala, akong dagkong sala. Ngano man ang sala dili lang tong pagbuhat sa sayop kundi unsa gani dili pagbuhat sa saktong buhaton. Daghang sugo ni Lord nga wala to buhatan man. Basag Bible, basic lang gid na. Ampo kada adlaw, basag Bible kada adlaw. Simba sa adlaw Domingo or na kay higayon nga makasimba ka sa usa ka semana diha sa Ginoo. So ato nang gipang supak. Walihi ang imong sikataw, higugma ang imong kaaway. Daghang sugo sa Ginoo man kung mubasa lang ka sa Bible. Mga matanang upan di mubasa kay hadlok makahibaw sa unsay sugo sa Ginoo. Di pag once na makahibaw sa sugo sa Ginoo ay mapriso ta. Daghana man ining sugo sa Ginoo pinog 10 commandments lang. Agoy. Pagpuasa, ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka, ay sugo di pud ni sa Ginoo. Lord taon, Sus Maria Joseph maluhit taon mga langit, daghang mga ampong ingana. Mo nay magbasa jud kag Bible daghan jud kang mahibal-an, o daghan pug kang mga sugo nga dapat nga tumanon kay ang tanang sugo sa Ginoo dapat ginimong tumanon. Kay sugo man siya, nay mga suggestion lang pero nay mga sugo nga imong buhaton. Mundang na ka mga lagad sa Ginoo. Kapoy man ini mga lagad sa Ginoo pastor kay daghan kang buhaton nga sugo. Pero salamat sa Ginoo mga igsuon no. Nga bisan og inganit ang mga tawhana ta pero gihigugma ta sa Ginoo.
ngita siya mga pamaagi nga masultian ka, mapahinumduman ka sa mga pulong si Ginoo kay gigugma ta si Ginoo. Unsa na lang kaha agwa ta wali si Ginoo sa iyang pulong, unsa na lang kaha ug wa ta paluapa sa atong mga alagad sa Ginoo, wa ta kumustaha sa atong mga kauban sa simbahan. Ngano man gigugma ta sa Ginoo. Usahay makasupak ta pero atong i-realize igsuon nga usa nas pamaagi sa pagigugma sa Ginoo. Number 2, unsa ato makatunan sa kinabuhi ni Jonah? Si Jonah manggod nalimot siya nga gikaloy-an ra pud siya sa Ginoo. No. Imagine ha, ang batasan ni Jonah o batasan sa mga taga-Ninive pare-pareha raman. Ang sala ni Tsa o sala ni Aliw pareha raman. Og nangawat sa 5 yang gikawat 20. Kung kantidad ang atong basihan, dako ang gikawat ni Aliw pero pareha raman silang nangawat. Way igsuonay ni oy. Way igsuoning pangawat. Pareha na silang tanan. Ang namakak o ang nagpatay pareha na tanan ingon ang Bible. Ang nagsimba og wala, ang nagdumot og nagdumot og ang nasuko pareha na sa Ginoo, ang nangabit og katong nagtan-aw lang og malaway sa lawas sa babae pareha na. Manapaw ra na gihapon. Ang nasuko sa sikataw og ang nagpatay pareha ingon ang Bible. Pag nasuko kasi mo sikataw, nakapatay na kasi mununa. Di ka kaikyas. Muna atong inunuman igsuon nga di ta dapat mangumpara sa sala sa uban, kitang tanan pod sama ni Jonah gikaloy-an ra pod sa Ginoo. Amen. Wanang dapat mo balansi-balansita kung kaning tawhana ako ning nganion pagtratar ako ba pod gingani ra pod sa Ginoo. Gipasaylo, gihigugma, gidawat sa Ginoo. Wanang igsoon dapat makahibaw tang lisod oy, lisod. Honestly, di ko mo imo tag hipokrito ta. Kay kada usa nato na struggle sa kinabuhi nga lisod kay natong tumanon gyud. Diba atong discipleship Bible study sa ubos, natay mga temptasyon nga huyang. Ang usa na po usa nga dili huyang ana. Posible nga si Mark D huyang siya babayi, ang si Gio huyang siya og kanang murag dali siyang makasala sa makita siya og mga red wine with tiny bubbles. Tuba ba tuba? Posible lang si Alew huyang siya sa iyang kasuko, si Ma'am Priscilla huyang siya kay usog siyang mamalit og mga lalaing butang. Posible lang ba? Lain-lain tagkahuyangon. Ang importante igsuon niya kahibaw gihapon tang muhigugma sa atong isikataw. Kitang tanan pod gikaloy-an ra sa Ginoo. Amen. Number 3, mahumanta. Ang pinakabida magid aning istorya dili man gyud ning taga Ninive og si Jonah, si Lord man gyud. Kay makita nimo igsuon ang batasan sa Ginoo. Amen. Makita nimo nga si Lord bisan og mugamit si Lord og tawo nga maot og ngilad nga batasan. Kung kabantay mo sa Bible, kasagarang gipanggamit sa Ginoo mga maot ug batasan. Why gigamit si Lord nga mga perpekto igsuon? Si Moises sa puton. Moises, naog dito kay pakasalay mong katawan, pagabot ni Moises gidani agatong duha ka papan sa bato gibundak. Imbes kay badlongon nagibundak niya. Moy puangod na ako dito 40 adlaw kung way kaon nga mo gapakasala mo diri. Walang himala. Nora-honor di ay. Si Abraham, gisugo sa Ginoo. Ingon siya nga si asawa nga gwapa man kay asawa. Han, mga to tag Egypt kay gutom aning Kanaan. Sabot adaan na. Kay kibaw kung daghan makaangay nimo kay gwapa biya kakaayo. Paasip tag igsuon na tang duha ha. Kikintahig niya makaangay nimo nya pangayoon si patyon ko nila. Nya ikaw madung sa laing laki, nga la igsuon tang duha. Sige. Pagabot gipangasawa sa hari sa Ehipto. Gisilutan sa Ginoo, ingon tutong hari, oy Abraham, ingon sa man ta nimo. Ingon ka imo na igsuon ni asawa man nimo, gisilutan mi sa Ginoo tungod nimo. Namakak. Dagan ang sayop, isa pa ilain natong isugutan, si Pedro. Di mong banat eh. Mamapil ko kati ba? Timingan man dito nga nakatinas Pedro kanunay. Gilimon si Jesus ikatulo. Di ko promise mamatay ta ko di gito ako. Ming tuktugaw ka manok na makak si Pedro, si Judas, tagan pa isa pa may lain. Si David na mayi, kitag chicks ato nagi hilabtan. Isa pa ilain. Si daghan pa igsuon nga mga maot si Solomon samot.
700 ka asawa o 300 ka kabit. Bigyan ng jacket yan. Asa ka na. Mo namingon sila nga, okay ra daga asawa pastor kay Solomon gani 1,000 ka buok. Nawa ang hitabo ni Solomon, nakasaman siya. Si Samson tungod pud sa babaye gilugitan ang mata. So dagan gipanggamit si Lord nga mga tao igsoon nga bisag maot og batasan gigamit mo din ang gamiton sa Ginoo man. Paano gamiton si Lord nga perpekto kaysa na may mutuon ni sa Ginoo, perpekto yang gamiton, di ba? May mga tao nga may sunod sa Ginoo pero usually do gipanggamit sa Ginoo mga maot o batasan sama ni Jonas. Bisan kita God gipangluwas na sa Ginoo nga sa atong mga kuan, mga ilado mo tang mga kita mga kriminal, kita mga rapist pero naagi tay mga record nga sa mata sa tao igsoon nga di kita kayang gamiton sa Ginoo pero gigamit na niya. Atong pagpakan si Lord be. Hallelujah. Muna bisa pag-unsa ka dautan ang imong nahimo, gamiton ka sa Ginoo. Pero dili ni sa excuse nga magpakasa na buta ha. Gamiton ko sa Ginoo, pakasa gyapon ko. Salamat Lord. Nagsini mo pakasa, namatay ka. Lord, ingon ka, gigamiton pa ko nimo. Okay, gapapadlong man ka, una kang pulis langit. Ingon ang Book of James. Na nakasabot bang tanan igsoon muna sa bisan pa mangingana gigugma tang tanan sa Ginoo. Ingon ang verse 10 to 11 humanta sa chapter 4 ang Ginoo mingon kaniya mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang og nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini og dili ikaw ang nagpatubo apan naluoy kaniini. Verse 11, labi pa akong maluoy sa Ninibe, kanang dakong syudad nga may kapin sa 120,000 ka kabataan nga inosente, wala pay labot ang daghang kahayupan. Amen? Kitang tanan igsoon, gigugma tas Ginoo, unsa pa man atong nabuhat atubangan sa Dios. Pero dapat masabtan nato igsoon nga bisag lisod kaayo ning pagtuman sa sugo sa Ginoo, atong paningkamutan uban sa grasya sa Ginoo igsoon, uban sa pagpaubos, hinay-hinay natong mabuhat ang bulhaton nga gitahas sa Ginoo sa ato ka. Dili lang ni pastor, di ba si makaingon ta si pastor ang magisugo ni anak kitang tanan. Unsay mabasa nimo sa Bible, gisugo ka sa Ginoo tumana na. Ayaw pa bungol-bungol, ayaw pa buta-buta, ayaw pa kahoy-kahoy. Kapastoran ni, dili ato ning tanan. Kay maningil mo ta sa Ginoo nagpaghukom igsuon kung giunsa nato pagtuman. Ingon ang Bible, mas gamhanan si Lord nga naa sa atoa kaysa sa daotang demonyo nga naa sa kalibutan. Ingon ang Bible sa 1 John pod nga walay sugo sa Ginoo nga lisod tumanon kay naa ang Dios magtabang nimo. Amen. Once nga nigugma ta sa Ginoo igsoon, paduol ta kapunay sa Ginoo mga tagpasaylo niya, ampo ta sa sige kanunay niya, matuma nato igsoon. I hope and I pray nga kana bitong lisod man pagtuman sama ni Jonas kanang di maabot sa point nga patya ko Lord be kay di ko ganang utumano ni ayaw po nga na ha. Ayaw po pagingon nga kuhaan ako Lord kay di ko ganang mutuman, gamiton ta sa Ginoo. Amen. Bisan asa ta mo abot, taga-trabaho, taga-eskwela, gamiton ta sa Ginoo igsoon. Kay gitawag tang tanan sa Ginoo, mubiya sa sala mga lagad sa Ginoo makigrelasyon niya. Ampo ta. Atong giduko atong ulo og yung mga mata. Lord, salamat sa mga pulong nimo Ginoo.